Sa nama su Dalibor Kozić, golman Kozare i Vlado Jagodić, šef stručnog štaba, pa za početak da nam Vlado malo kaže samo šta očekuje od utakmice, ima li povrijeđenih u timu i kakva atmosfera? Pa evo ja zvanično ću pozdraviti sad sve prisutne i sigurno da poslije otvaranja sezone koja je bila na gostujućem terenu u Banja Luci gdje smo poraženi 1-0, dolazimo u situaciju da otvaramo sezonu i na našem stadionu, pred našom publikom u našem gradu. Samim tim, kao što smo gostovali u Banja Luci gdje smo već prije utakmice jasni bili da nemamo mnogo šta izgubiti, možemo mnogo dobiti, sad smo možda u jednoj suprotnoj situaciji, a to je da nam je ova utakmica realno, a rekao sam već, otvaranje sezone u Gradišci, a direktni protivnik, to je konkurent za opstanak, sigurno da ima svoju specifičnu težinu i ono što je u ovom trenutku najbitnije za nas, to je da smo dosta jači, znači da imamo mnogo veći izbor igrača nego što smo imali za prvo kolo u Banja Luci, da smo u ovoj sedmici dobro radili, da smo sigurno u poziciji da možemo da, znajući slobodu kako igra, da možemo da izvedemo tim koji će, ja sam siguran, odgovoriti datom zadatku i naravno da našoj publici koja očekujem da ipak dođe u velikom broju i da podrži ovu ekipu, a o tome ću na kraju nešto još reći, da bi trebalo da igrači shvate da je ovo utakmica u kojoj mi otvaramo polusezonu na domaćem terenu protiv direktnog konkurenta za opstanak i gdje je moranje pobjeda. Dakle, sve ovo sam rekao iz razloga da i vi shvatite da smo mi svjesni situacije da smo preuzeli ulogu favorita u ovoj utakmici, da ćemo mi sve učiniti na zelenom terenu da porazimo slobodu i da mnogo mirnije očekujemo gostovanje u Gabeli u trećem kolu. Nama je svaka utakmica u Gradišci veoma bitna i presudna. Ružno je reći presudna, ali je to zaista tako. Vidimo da je Slavija uspjela da donese odmah u prvom kolu 3 gostujuća boda, a već smo pričali da i oni koji su daleko bili zaostali za svima nama koji se borimo za opstanak, da su oni već sa ta 3 boda uhvatili priključak. Sigurno da o tome moramo da razmišljamo i mi smo toga svjesni. Igrači, već sam rekao, su dobro radili u ovoj sedmici i pokazuju kroz svoj rad želju da obradujemo gradišku publiku. Što se tiče zdravstvenog stanja, ono se popravlja, ali ne smijem još tvrditi. Danas smo završili trening, imamo još sutra ujutro trening i poslije tog treninga će odrediti 18 igrača, ali mogu evo sa sigurnošću reći da je i Stjepanović u kombinaciji u punom smislu. Naravno, on je izašao iz povrede i on je igrač koji nije spreman za čitavu utakmicu u ovom trenutku zbog te nenadane pauze od 7-8 dana bez rada. Da je i Gnjatić koji je pored kartona jer nije igrao u Banja Luci zbog kartona i on osjetio zadnji trening pred Banja Luku, još osjetio lakšu povredu i on je dobro radio, što znači da je i tu dobra situacija. A što se tiče Bojana Spasojevića, jednog od naših napadača koji je bio u autu duži period, i on je na raspolaganju, evo večeras je sve napore izdržao treninga i on će biti sigurno, evo mogu reći, među 18 igrača, znači na raspolaganju za određeni dio utakmice ukoliko bude bilo potrebno. 3 kažnjena igrača koje smo imali u Banja Luci, a to su Kovačević, Gnjatić i Petrović. Oni su odradili svoju kaznu, imaju pravo nastupa i sigurno da su u najužem izboru za start utakmice, a jedino što je u ovom trenutku otežavajuće to je što je Gigović dobio 3. žuti karton i on nema pravo igranja. I naravno Mujić Senad, on radi već po posebnom programu i ja sam siguran da će i njegov oporavak ići sve bolje i bolje i čak i možda i prije nego što smo se i nadali da nam bude na raspolaganju. Tako da je on jedini igrač uz Gigovića na kojeg u ovom trenutku ne možemo računati, na sve ostale igrače možemo računati i to je jedna dobra stvar. Slobodu poznajem sasvim dobro, imam sve informacije iz prvog kola gdje su poraženi od Sarajeva i to je isto i za njih jedna veoma bitna utakmica. Mi ih poštujemo kao sportske prijatelje i suparnike, međutim moraju da shvate da dolaze u Gradišku. Taj poraz od 1-0 koji je bio u Tuzli, mi to moramo da imamo u glavi. Ako nam se otvori mogućnost, naravno, da
moramo da razmišljamo i o međusobnom skoru, jer i to može na kraju da odlučuje, tako da nama je cilj prije svega da odigramo jednu dobru utakmicu. Koliko smo mi bili dobri ili loši u Banja Luci, to je ostalo iza nas. Mi želimo, to jest ja kao šef stručnog štaba želim da mi rapidno napredujemo iz utakmice u utakmicu. I gotovo sam siguran da kako mi se odabir igrača povećava, to jest broj igrača na koje mogu da računam, tako ćemo, siguran sam, i bolje igrati. Ja mislim da mi u narednom ciklusu od ove 4 utakmice gdje igramo prividno sa ekipama koji su u donjem dijelu, to su upravo zamke i mi to veoma ozbiljno moramo shvatiti. Znači, nijednog trenutka ne smijemo da razmišljamo da nam dolazi Sloboda koja ima svoje velike probleme u klubu, koja ima nedostatak određenih igrača, međutim Sloboda je Sloboda i mi tako se i ponašamo prema tom protivniku, znači uvažavamo ih maksimalno, cijenimo ih kao protivnike, ali isto tako oni treba da shvate da dolaze u Gradišku i realno treba da znaju da je Kozari ovo utakmica u kojoj nema izbora, sem 3 boda. Dakle, pozivam, ali zaista sad evo pozivam sve simpatizere i ljubitelje fudbala iz Gradiške da u ovoj prvoj utakmici dođu i podrže ekipu. Zašto? Nije to radi Vlade Jagodića, nego je to radi ovih mlađih igrača koji su upravo pristigli u Kozaru, nego je to radi ovih mladih igrača koji su već igrali jednu polusezonu u Kozari i napravili smo ipak loš rezultat. Treba im podrška i bilo bi dobro da zaista ta podrška ne izostane u ovoj utakmici, jer ona diže psihološku stabilnost igrača. Znači, utakmica ne možemo sad očekivati da će ona, daj Bože, da bude lijepa za oko, da mi napravimo rezultat. Ali realno je da će ona biti teška iz razloga što je prva. Ja sam to rekao i u Banja Luci, mi imamo pravo da se nadamo bodu ili pobjedi u Banja Luci, jer je to prva utakmica. Uvijek prve utakmice dolaze u nekako nezgodno vrijeme za domaće ekipe, jer su gosti rasterećeni. Mi nemamo izbora nego da pobjedimo i zato mislim da igrači već znaju u stvari, mi smo i danas na tom planu dosta pričali i radili, znaju šta ih čeka na utakmici. Ako još ta podrška bude prava, a ne sumnjam da će biti, nadam se da ćemo se svi veseliti negdje tamo u 17 sati u subotu uveče. Hvala ti lijepo. Dalibor Kozić, evo prilike da malo se osvrnemo na meč u Banja Luci, s obzirom da si tamo dobro branio, ali također i ekipa je i pored poraza pokazala jednu veliku borbenost, odigrala je otvoreno, hrabro. Može li Kozara pružiti takvu pa i bolju igru u subotu u Gradišci i može li Kozara obećati, odnosno ti kao jedan od vodećih igrača u klubu, da ćete savladati protivnika i naravno raspoloženje donijeti na gradski sam? Dobro večer, ja prvo pozdravio bi sve prisutne i mi smo u Banja Luci, to je prva naša utakmica je bila u ovome drugom dijelu gdje smo ušli, jednostavno mi moramo da uđemo u sve jednu utakmicu do kraja maksimalno, jer nama je svaki bod bitan u borbi za opstanak. Mi smo se trudili i dogovorili u slačioni da pokušamo u Banja Luci napraviti neki pozitivan rezultat za nas. Ako ne da odigramo, da damo svoj maksimum, pa ako protivnik bude bolji kao što je bio, nismo njemu pružili ruku. Što se tiče ovog susreta, mi sigurno igrači i svi u klubu razmišljamo u jednom pravcu, a to je da pobjedimo Slobodu. Jednostavno ne ostavlja nam se prostora da razmišljamo u drugom pogledu. Tako da svi igrači, evo sad tvrdim, su koncentrisani na tu utakmicu i svi će probati da daju svoj maksimum da bi mi ostvarili neželjeni taj rezultat, to jest pobjeda. Može li ovaj pritisak koji se stvara pred utakmicu, a mora se, kažeš i ti, ići na pobjedu, dodatno malo oslabiti vašu snagu, odnosno vašu probojnost? Pa dobro, ja ne bih rekao, pritisak je na nama sigurno, ali mislim da su igrači i svjesni jednostavno situacije u klubu i nema se vremena da se razmišlja o nekom pritisku, jednostavno svi razmišljamo samo da pobjedimo Slobodu i da uzmemo 3 boda. Hvala kolegi, imate li šta? Eventualni sastav, šef.
Dobro, ja sam rekao da što se tiče sastava, tek ću naravno donijeti odluku sutra, zato što je danas trening u mom nekom razmišljanju uspio iz razloga što sam ove igrače koje sam upravo napomenuo, kod kojih je bila određena dilema, da li će moći zdravstveno da odgovore, to jest da li će biti na raspolaganju za utakmicu, potvrdio je trening da hoće. Samim tim krug mi se proširio malo što se tiče izbora. Ja određene dileme imam, ja sam rekao, nisam zadovoljan igrom u napadu i u Banja Luci jer smo morali još konkretniji biti. Ali želi se alternativama, jer ipak nam redakcija... Naravno, ma može, naravno. Približno. Bez onih zamki, mislim. Da. Da. Imaju tu određene dileme, ja ih ne mogu otkriti do sutra zato što pitanje stoperske pozicije jedne umjesto Gigovića, Mali Petrović je vratio se na samom treningu, čak je u sve napore ljudi iz kluba bio sa reprezentacijom U19 na trodnevnom okupljanju i ljudi su učinili napor da ga uspiju transportovati, da stigne na sami početak treninga. Ja sam sa njim obavio razgovor i on je jedan od kandidata za početak utakmice. Ako ne bude bio on u mogućnosti, ako bude mnogo umoran, a evo danas djeluje mi sasvim dobro, onda bi tu mogao se pojaviti Damjanović. Samim tim na desnom beku, znači jeste već dilema Bajić-Damjanović, jer i Bajić se vratio posle povrede. Na lijevoj strani, evo, Kovačević se vraća. Samim tim Hodžić koji je dobio povjerenje, a Kovačević je inače dobro radio u pripremnom periodu kompletno. I zaista sam jedan i od igrača koji moram i ovom prilikom pohvaliti jer je u odnosu na ono što je pružao u prošloj polusezoni to sasvim nešto drugo. Tako da je i on blizu da startuje. A što se tiče veznih igrača, već sam rekao, Gnjatić i Stjepanović su dva veoma bitna vezna igrača u našoj ekipi i oni se vraćaju. Da li će za obojicu biti mjesta ili neće, to ćemo vidjeti kad počne utakmica. I bočni igrači, znači na lijevoj strani Vujić-Letić, na desnoj strani Kojić-Stančić, to su neke dileme koje još uvijek sve važemo, oni su tu negdje u istim situacijama, znači samo će biti pitanje moje intuicije ili odabira konačnoga kome ću dati povjerenje, jer moramo igrati ofanzivno, znamo da Sloboda igra na kontranapad, na čvrstu odbranu i na kontranapad i tu moramo biti sasvim dorasli zadatku i zato je bitno da odaberemo igrače koji će sprovesti u djelo onaj dio taktike koji budemo tražili od njih, to jest koji budemo tražili od njih. Tako da je to Kozić, Bajić ili Damjanović, ili tako već sam rekao, Petrović ili Damjanović, Maletić, Kovačević, Pejić, Gnjatić ili Stjepanović, Studen, Pehilj ili Spasojević, Kojić ili Stančić i Vujić ili Letić. To je za sada. Malo više ima zagrada, ali morate me shvatiti. Ja želim inače, evo moram i to reći sada, želim da igrači shvate da su svi u kadru, u timu, ako smijem tako reći. Evo vidjeli ste u Banja Luci, ja sam vama rekao i na dolasku mome ekipe u stvari sa priprema da je Mali Škorić ozbiljno skrenuo pažnju na sebe, dobio je određene minute u Banja Luci. Njegova igra u juniorskoj ekipi, njega isto tako trasira u prvi tim. Mi nismo zadovoljni, ja u stvari nisam zadovoljan igrom juniora u nedjelju protiv Borca i oni moraju da shvate i kad igraju za juniore, oni su prvotimci. Ne samo da dobiju žute kartone, nego da i odigraju kvalitetnu utakmicu. Jasno da se predstavljaju. Ja želim da znaju svi, znači od najmlađeg igrača do onog najstarijega, svi mogu biti na tribinama i u prvom timu. I ako to ne budemo shvatili ispravno, evo i danas smo, evo, Kozić će to potvrditi, danas smo pričali o tim stvarima. Mi kad uđemo u ritam, a on traje mjesec i po dana, srijeda, subota, svi smo potrebni, znači sve jedan igrač je potreban. Tako da, zato i jesu ove velike zagrade. Imam pravo kao trener da biram za određenu taktiku druge igrače, naravno, jer radim stalno sa njima i znam vrlo dobro koliko može. Ona taktika koja je odabrana protiv Borca, ja bi i sada isto izveo, ali evo sad ću vam reći da nisam zadovoljan sa 2-3 igrača jer nismo bili dosledni da pogotovo u prvom poluvremenu da po oduzetoj lopti u transformaciji napravimo ono što smo igravali.
Znači nisu odgovorili zadatku i oni moraju to znati. Možda će neki drugi odgovoriti zadatku. Dakle, lojalna konkurencija, sasvim kolektivni duh koji mora da prevladava u ekipi Kozare i da svi o istom cilju razmišljamo, a to je Kozara 25. maja na nekom 10. 11. mjestu, to je realno. Hey, hey, Kozara! Hey, hey, Kozara! Hey, hey, Kozara! Hey, hey, hey!